twongeye kubasuhuza twizera ko mumeze neza abakunzi bacu aho muri atandukanye. Tubahe ikaze muri aya makuru agezweho aho muri atandukanye. Nitwa Jabo Marashi ndi kumwe na Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose. Mu makuru agezweho aka kanya niki tugiye kubwira abadukurikira muri aka kanya? Nibyo tugiye kubabwira ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko tugiye kubabwira General Autoproclamé uwo bita Amuri Yakutumba wari umaze igihe kirekire asa n'uwaburiwe irengero, bamwe ngo yarapfuye abandi ngo yarakomeretse. Ubu ngubu twarangije kumenya aho Yakutumba aherereye, ariko akaba yarangije kwitaba Imana. Yapfuye muri makeya, yapfuye byarangiye bidasubirwaho. Turaza kubaha ubutumwa bwe, tubahe amaudiyo ye yabene wabona baki bose bari bagenda. Yazize iki byagenze biteto bigaruka muri aya makuru yacu. Ibi ni tugana ibiki muri rusange. Turaza kugaruka ku duce 23 ndetse na twirwano ikomeje kwigarurira hariya mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko mu duce twa za Mirimba ndetse na sekiteri ya Rurenge. Hafi ya yose 23 imaze kuyigarurira. Tuze no kugaruka ku mukoloneli w'umu FRDC umaze kwicwa hariya muri turiya duce twa Baraka. Ni ibyo byose cyekwana muri rusange. Reka tubahe ikaze abari batandukanye, abantu bose badukurikira tubahe ikaze. Niko reka twihuse tunyaruke turebe aya makuru dore kuri iyi nkuru y'uyu mugabo wamaze gupfa. Byagenze bite muri rusange? Uyu mugabo wamaze gupfa yitwa General Amuri Yakutumba. Tugiye kubasomera ubutumwa bwanditswe na bamwe bene wabo baherereye muri turiya duce, baratubwira naho yararwariye. Twagiye uyu nguyu watanze aya makuru, uyu numwe mu bantu bari barwaje uwo bita Yakutumba. Niyo watanze aravuga ngo inkuru zitunguranye. Mayimayi General Autoproclamé Amuri Yakutumba, uyu itariki yazishize ni tariki 2 z'ukwezi kwa 8 cyumweru nibwo yitabye Imana. Ejo saa 2 z'ijoro nibwo uyu mugabo bita Yakutumba yitabye Imana. Arashwe amasasu. Yarashwe, ntabwo arashwe uyu munsi. Yarashwe mbere. Arasirwa ahantu bita bava mu duce twa za Penzero. Ariko ahantu yarasiwe ni muri Mikenge. Mwishyamba barimo bavuze ngo Shamba la Vita. Niba avuga Shamba la Vita ntago ari mwishyamba. Ni ku murongo w'urugamba. Ku murongo w'urugamba niyo bita Shamba la Vita. Yego. Yari ku murongo w'urugamba. Ariho ahangana n'ingabo za AFCM 23 twirwaneho. Abari barasirwa ati byaravuzwe mbere bivuga ko uyu mugabo yagize gute yarashwe akaba yanapfuye. Atari ko ayo makuru ntabwo yariyo kugeza ubu ngubu, nuko uyu mugabo bita Yakutumba yarangiza kugira gute kwitaba Imana, akaba aguye mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge by'u Burundi. Akaba ari wagize gute aguye kugeza ubu ngubu. Iyo ni ambrefe y'urupfu rw'umugabo bita General Autoproclamé Yakutumba. Kugeza ubu ngubu akaba yarangije kugira gute kwitaba Imana. Ndetse nawe ubutumwa dore ngubu abadukurikiye babasha kugira gute babasha kububona, murabubona uko ubutumwa umugabo bita Yakutumba bimeze. Ni ibintu byari bikomeye muri rugamba rukomeye cyane kuba umugabo nka Yakutumba wari ufite ijambo rikomeye cyane muri bano bagabo amaze gupfa arashwe muri intambara ikomeye cyane. Bisobanuye iki muri rusange kuba yamaze kwicwa? Ibi ngibi cyo bisobanuye kuba umugabo bita General Autoproclamé Yakutumba akaba yarangije kwicwa, ni akaba yararashwe akarasirwa mu duce twa za Mikenge, akaza kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Yagera mu gihugu cy'u Burundi agafata imiti, yavuze ngo alipata matibabu, lakini hiyo matibabu haikutosha. Yabonye imiti ariko ntabwo yari ihagije, niko babivuze. Ntabwo yari ihagije, bikaba byatumye agira gute byarangiye yapfuye. Bikaba byarangiye ko imeshindikana, biza kunanirana ko by'ubusa. Uyu mugabo akaba yarangije kugira gute, akaba yarangije kwitaba Imana. Icyo bishatse kuvuga abazarendo benshi barimo baragenda bapfa, kandi noneho nabo babahereye mu mutwe. Burya twabonaga baburi ngoma bapfa, tukabona bambakanika bapfa, tukabona abo bita ba Gaston bapfa, sibyo n'abandi bakoloneli benshi bapfuye. Bano bazarendo bakibwira ko batazapfa. Nuvanguye Yakutumba nawe rwatangiye kumugeramo, nawe yapfuye. Ngoma Nzito ejo twaramubitse, nawe yapfuye. Tuzaza kumva twumve bakamama bapfuye, twumve bamakanake bapfuye, n'abandi benshi bazagira gute nabo bazapfa. Birasobanutse cyane. Ariko ari uyu nguyu ukomeye cyane kandi ni ibibazo bikomeye. Niyazo bikomeye cyane. Gupfusha nk'umuntu kuri abazarendo. Abazarendo babaye nk'umwana w'imfubyi wapfuye, ni nk'umwana w'imfubyi yapfushije umubyeyi we. Arongera ko imfubyi bwa kabiri. Yego. Abazarendo babaye imfubyi
bapfushije umuyobozi wabo uyu Yakutumba kandi nta muzarendo n'umwe wari watangaza urupfu rwa Yakutumba, nta n'uwari watangaza aherereye, kandi Yakutumba buriya niwe wari umusirikare wa mbere mukuru wajyaga unavuga akanatangaza ahandi aherereye, agakoresha amamitingi menshi atandukanye. Ibi ntabwo byatuma basubira inyuma ku rugamba cyangwa bagatsindwa? Basubiye inyuma, ahubwo ntabwo ari kuvuga ngo basubira inyuma, aho bareba n'undi bakahikura cyane rwose, barayikuye, basubiye inyuma cyane, cyangwa bigatuma banatsindwa cyane. Kuva uyu mugabo bita Yakutumba yapfa basubiye inyuma cyane. Usibye uyu hari undi mukoloneli wo muri FARDC nawe wamaze gupfa. Hari umukoloneli wo muri FARDC, uyu mukoloneli akaba yitwa Koloneli Chimanga Albert. Witwa Koloneli Chimanga Albert, yari TD yarari haya muri tuya duce twa za Baraka. Uyu nyuma yuko abasirikare bari bayoboye urugamba rwahuzaga ingabo za AFCM 23 twirwaneho bagahangana na ziriya ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bari barimo komanda secteur T1 na TD bari haya muri tuya duce, bagahunga bakavariya za Pwenzero bakamanuka bakaza muri tuya duce twa za Uvira. Nyuma yuko bamaze gutakaza icyo bita Pwenzero, bahise bahura n'iki, bahise bagira ibibazo, ingabo za leta zirabatumiza bajya muri Kinshasa. Bamaze kugera muri Kinshasa barafunga. Bafungirwa iki? Bafungwa ngo kubera ko bataye urugamba. Abarico bagira gute? Abarico bazira. Noneho bahita bohereza abandi bo kubasimbura. Abo bohereje nibo barimo uyu Koloneli Chimanga. Uyu Koloneli Chimanga Albert akaba yari TD hariya, ngaho ari komanda opérationnel muri turiya duce. Nimugoroba yazamukanye ingabo avuga ko agiye gupanga urugamba ahangana na 23 na twirwaneho. Atambuka agera Fizi. Ageze Fizi baramubwira ati hariya dusigaye tuhahura nambushe zikomeye cyane, nturenge hariya. Ariko nakaba yari afite igitutu yari yashizweho na bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bashakaga ko uyu nguyu yazamuka akajya kuri mapambano ya vita cyangwa akajya guhangana na AFCM 23. Azamuka ari ku mutima we utagize gute, udatuje. Akizamuka kiyagera ameze nk'ufite ubwoba n'ubundi, yari afite ubwoba cyane. Akigera hariya muri turiya duce yaje kugwa muri ambusha. Yari afite imodoka yari arimo kandi bayimubujije, baramubuza ati ntugendere mu modoka, zamuka agenda n'amaguru. 23 ibonye imodoka irekura ikompora iyo modoka. Babazi ko ari yaduye. No mu bice wazamutsemo babazi ko ari ibice bya zaduye. Nibwo uyu mugabo bahise bagira gute, bahise bamusheringa, bamukandagiye baramurasa, barangiza kumurasa yahise agwa aho ngaho. Mayiti ye barayifata barayimanukana. Kugeza ubu ngubu ntituramenya nimba bari kumushingura cyangwa nimba bari bujyane. Uze ngo umurambo we uri maboko ya 23. Oya, umurambo we uri muri FARDC, yari ataragera mu bice AFCM 23 uyoboye, ariko bahise bari kuri kompura rifata ya modoka yararimo. Yego. Birumvikana cyane. Amakuru ye nyuma ntago aratangazwa. Nyuma yaho rero hari ibice byinshi byakomeje gufatwa. Ibice byakomeje gufatwa muri rusange ni byaherereye he muri rusange? Ibi bice byakomeje gufatwa ni ibice byinshi cyane bitandukanye. Ni muri sekiteri ya Mirimba hakomeje kumvikana ibice byinshi byafashwe. Amusore ntabwo ari muri sekiteri. Muri Mirimba hari ibice byafashwe, ndetse no muri sekiteri ya Rurenge naho hari ibice byafashwe. Ariko hanatangaye yuko tugera muri uto duce. Reka tubanze twumve umufrero werere muri kariya gace atubwire bimwe muri ibyo bice byarangije gufatwa. Iri kubera ku rugamba neza arabitubwira, hanyuma tubwire n'abasirikare cyangwa se abaturage bari muri turiya duce aho baherereye. Ngewe nzajya misemura biri mu gipfurero. Sagu no mwaka ngakwarurira utuwaya ututalimwa abantu muzinose. Ati muri aya masaha ngiye kukubwira imihana kugeza ubu ngubu itarimo abaturage bayo barangije guhunga kugeza aya masaha. Kimete talimo bafurira muzinose talimo bakaje. Ati ako bita Kimeti nta baturage barimo. Gasiro italimo bakaje. Ati Gasiro nta baturage barimo. Kabanja italimo bakaje. Kabanjo nta baturage barimo. Mu Karati itali bakaje. Mu Karati nta baturage barimo. Ina Katete itali bakaje. Ati na Tete nta baturage barimo. Bisakara mutali bakaje. Bisakara nta baturage barimo. Kitumba mutali bakaje. Gitumba nta muturage uyirimo. Yaboboshi abo bose
bakagwata batibita bagende mbandese mirimba, abandi bagenda ikadego ho bakiriri, abandi bakiriri ilambo, abandi ati aba bose maze kubabwira imihana yose AFCM 23 yarangije kuyifata. Ati kandi bamwe muri aba ngaba ndimo mbabwira batakiri muri iyo mihana barahunze, hari abagiye mu Kadego ndetse hari abagiye muri tuya duce twa za Mirimba, abandi bakiriri ipeke, abandi baracyari peke, ababisiri amabashe mu meyo nagira kuyaho utagani kontretire nabaguma batambuka imirimba banamanuka mu Kirisi. Ati hari abandi bavuye imirimba baramanuka berekera za Kirisi aho kandi ina mukala liha inandi bwane inamulasi. ati abandi bagiye na Murasi. Bikiyo nasimo kudeta bandu bakazipese. Ati cyo nashatse kuvuga abantu bajya bibesha yo kudeta naho ngo tugalwa n'emisimu wini kwitaliriho. Ati gusa mwaravuga ngo tuzarwana kandi nta mbaraga dufite. Mbwira yawo bakaje resma muno muri ba humanitaire. Mbwira yawo bakaje boshi abashaziri mugalira maeneo abagweti bagangayika muzinusa bagaba aba bageni bana. Ati mbwira none aba baturage bahunze bavuye muri tuno duce barimo babarizwa muri ari amashamba, ese bariya bazaba bandi? Ndakeka ari kwibaza ikibazo no kuvuga ngo ibi yabivugaga arimo kubibwira bene wabo ababwira uduce twose barangije kuvamo. Urumva ko bagiye bahunga kandi ababariye uduce twinshi AFCM 23 twirwaneho yarangije kwigarurira. Ariko noneho kuba AFCM 23 twirwaneho bigaruriye utu duce twinshi dutandukanye, reka nkomeze ngubwire utundi duce singaruka kuri utungutu yavuze. Yego AFCM 23 twirwaneho barangije kwigarura utundi duce twinshi dutandukanye. Duhere muri sekiteri ya Mirimba. Iyi sekiteri ya Mirimba bigaruye uduce twinshi dutandukanye. Baciye mu nzira ebyiri. Inzira ya mbere baciyemo ni inzira yo mu duce tw'Irurenge. Inzira yo mu duce tw'Irurenge baciye ahantu bita Gihuha, baramanuka bagera ahantu bita kwa Maguru, baratambuka bagera Bwengwe, bagera ahantu bita Gitimba. Iyi Gitimba tuvugani ya Matanganika, ubwo bahave baratambuka berekera ahantu bita kwa Nyiranzogera, bagera ahantu bita Igakambya binjira muri Rwiko. Iyi Rwiko ifite ikiraro kimwe igira abantu bose banyura, ikiraro kimwe gusa ni umugezi munini ufite ikiraro kimwe gusa, nta yindi nzira ihari nimwe yo kujyayo nayo. Inzuzi nini abari runini cyane ubwo ruwo mugezi. Yego ni nka Nyabarongo ni nto, ni nko kuva ngaho ukagera ni inzira nimwe gusa. Hano ingabo za AFCM 23 barangije gufunga uwo muhanda, bahita bagenda noneho baramanuka binjira muri tuya duce Rwiko ngo bayivemo, barahita bagera ahantu bita Sanfyeko barayivamo binjire muri Gitindigiri directement bahise binjira muri tuya duce twa za Mirimba. Inzira ya kabiri banyuzemo ni inzira ya Rugezi, directement bahise binjira hariya muri Rugezi, baratambuka binjira mu gace bita Gasiro baratambuka binjira na Gatete baraza bagera aho bita mu Kadego binjira hariya muri Mirimba. Aho hose naho hamaze gufatwa, aho hose ni uduce twamaze gufatwa, aho ni muri Mirimba. Hanyuma noneho muri tuya duce twaza Gitumba nayo bumvisha uyu nguyu yanayigarutseho. Gitumba barangije kuyifata, Babengwa barangije kugira gute kuyifata, Kabanju barangije kuyifata, utwo duce twose twarangije gufatwa. Aho habereye intambara aho habereye intambara mama 23 irimo iragenda ifata turiya duce, yarangiza gufata agace kamwe akandi bagahita bagira gute bakikuramo bonyine, bakavuga bati twe gupfa reka duhunge, tugira gute reka duhunge n'ubundi tambaraga dufite. Niba wararwanyaga umuntu ari muri Minembwe mugahanganira muri Minembwe akaza kukurusha imbaraga hariya muri Minembwe, yego wowe waramusangaga mu birindiro bye, noneho nawe akaba yatangiye kugutera akagusanga mu birindiro byawe. Urumva ko byanga byakunda habaye icyo bita changement. Niko bemeze, hari ikintu kiba cyahindutse kuri ba bandi mwahoraga muhangana. Ubwo ndavuga AFCM 23 twirwaneho hari icyahindutse, hari system yo kurwana, hari imirwanire yabo. Yego mbere barwanaga bitabara kugira ngo bataka uduce barimo, ariko noneho nabo batangiye kwagura iki ibirindiro. Niyo mpamvu byafashe intera. Yego birumvikana cyane. Aha ngaha subisobanuye iki? Bisobanuye ko bakomeje kwagura bagafata ibindi bice, nta gusubira inyuma bura n'iki gihari. Ntabwo barimo asubira inyuma, barimo baragenda bagura.
barimo baravansa avanse yabo irimo irakomeza kugira gute, irimo irakomeza kujya imbere. Uko nguko niko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri turiya duce twa za Mirima. Hanyuma noneho twinjire muri sekiteri ya Rulenge. Hari kubiki Rulenge sasa? Rulenge naho hari mu kubera intambara zikomeye cyane. Imeze iti intambara rero ngo bayumve neza abantu. Nayo irashaka kugira ngo yigarurire utundi duce dutandukanye hariya muri Rulenge. Nyuma yo kwigarura icyo bita Kabanje, ikigarura Gitumba, yarangiza kwigarura turiya duce, ikigarura Ababengwa, ikaba yigarura icyo bita Matanganika. Hari utundi duce yarayigarura noneho ubu ngubu. Ubu tuvuga tubageza amakuru. Yigarura agace bita Gasurukwa, yigarura agace bita Musika, yigarura agace bita Mwibumba, yigarura agace bita kuri Rwoka, Karambi, Gisanya, Muonda, kwa Semwabo, kwa Gitongo. Kwa Gitongo hari abasirikare bande ba FARDC FDLR n'abazarendo, ariko bonyine bikuyemo ntawo barasha, ariko ingabo za FCM 23 ntago zirahagera, kubera ko hagati yo kwa Gitongo bahunze mbere bataranahagera. Yego, kubera ko kwa Gitongo na hariya kwa Semwabo hari umugezi munini, uwo mugezi munini yaho hagati ntabwo bashobora kuwambuka batabanje kwitegura, kubera ko hari ishyamba rihari. Bashatse kugenda mbere ngo bitegure bakize amagara yabo, nta muntu bari inyuma bari ku giti cyane rwose. Hari umugezi bita Ganja. Iyo Ganja ntabwo ari FCM 23 yahita imanuka ngo yisuke muri Ganja iterere umusozi kirire ya shyamba ize guhinguka hejuru, nyamara kuhinguka hejuru ibone gutangira guhangana. Yashatse ngo ifungire hariya kwa Semwabo, ariko bari hejuru wabo bita kwa Gitongo, hakaba hari n'amakaratusi. Hari amakaratusi ahari bakundaga kubita ngo ni ku makaratusi cyangwa se ku nturusu. Aho ngaho ingabo za FCM 23 ntiziragera, ariko abamayimayi wazarendo FARDC FDLR bari barimo bose barangije guhunga n'abaturage bari muri turiya duce. Birumvikana cyane. Wese ubundi kugira ngo umuntu ahunge gutya nta n'umuntu uramurasa, abarisi wakatari butsinde urugamba cyangwa bamaze n'undi kwica intege nawe ubwe. Nukuvuga ngo wowe aba yaramije kumenya ko urugamba yarutsinze, rwamunaniye. Iyo urugamba rumaze kukunanira umanika amaboko. Bano se ko bahunga nta nubwo yamanika. Niba barimo barahunga, bora nukuyabangira ingata ugashaka ahantu wahungira. Iyo ubona ko ufite intege nke, sibyo, ugategereza ko umwanza kugeraho, kandi uzi intege nke zawe, byanga byakunda urashobora kwicwa. Nimba wariyo kugira ngo wicwe, wahunga ukashaka utundi duce twa Kongo ushobora guhungira. Yego, cyane ko banabonye bagenzi babo bari kugenda bahasiga ubuzima, baravuga bati natwe twakurikiraho. Nibyo niko bimeze rwose. Ikindi twakomerezaho sasa, ikindi twakomereza kugeza ubu ngubu, kuba Mirimba yarangije gufatwa, sekiteri ya Rulenge igafatwa, hakaba hari n'uduce twa Gipupu twa Mibunda twafashwe. Ni ukuvuga ngo abasirikare ba FCM 23 bari za Mirimba n'abari sekiteri ya Rulenge, abo bose urasanga bagiranye communication yoroshe cyane. Uburyo bagamije iki iyo communication ibigamije uburyo batabarana. Ni ukuvuga ngo uri zariya za Mirimba, mu gihe umwanzi yaba mwinshi uri Rulenge yamutabara. Nicyo bari gukora aho ngaho, yamutabara aciye muri tuno duce yiteguye mu gutanga ubufasha. Yamutabara aciye muri tuno duce nakubwiye mbere, bahita nakubwiye ngo umuntu uvuye Rulenge ashaka gutabara Mirimba yahita bira ahantu bita Gihuha, kwa Maguru, Bwengwe, Gitimba, sibyo, cyangwa se Gitumba n'Igitumba, yego, cyangwa se Matanganika, ugahita ukomeza ukagenda ukagera za Rwiko, ukageza za Samfyeko, ukawinjira Gatindigira ukinjira muri Mirimba. Iyo ni inzira bafite. Nuwava noneho ari muri tuya duce twa za Mibunda, yatabara agatabara uri hariya Rulenge, yahita anyura muri tuya duce, yanyura za Rugabano, cyangwa se akanyura Bikuba, cyangwa se akanyura Rukombe. Twe duce twose yatunyuramo agahita yunguka mu duce FCM 23 yarangije gufata hariya muri sekiteri ya Rulenge. N'abari muri sekiteri ya Rulenge batanga musada, ari nako abari za muri tuya duce twa za Rugezi nabo bashobora gutabara bari za Mirimba, banyuze muri tuya duce twa mbere nakubwiye za Gasiro, za Nagatete, za Hehe, bakinjira hariya muri Mirimba. Urumva ko barangije gufata igice kinini, kandi noneho bahita babona inzira y'uburyo bashobora guhana musada. Yego, birumvikana cyane. Yego, ibyo ni byarigezwe muri kano kanya, ni ibintu bimaze kugerwaho muri aka kanya 23 nyuma yo kwigarura Minembwe,
abayobozi ba mama 23 na twirwanaho bagerayo uribuka disikuru yabavuze babwiye abarundi babwira FDLR babwira bazarendo barababwira ngo nta narimwe mwebwe muzongera gukandagira ku butaka bwa Minembwe. Kubera iki? Mama 23 yarabwiye nta ntambara barabaciye barabwira ngo nta ntambara izongera kubera hariya muri Minembwe. Ati nta ntambara izongera kubera muri Minembwe. Hagiye ku umutekano babwira n'abaturage ati intambara mwayibayemo kuva kera. Muryame muhinge mworore abana bige. Ati birindiro tugiye kubyagura ariko bahise babyagura bagiye duce twinshi dutandukanye. Turiya duce twaza Kabanju twavagamo ibitero bakaza gutera abaturage. Bara niyo bateraga abaturage ba Rutigita, niyo bateraga abaturage ba Monyi, niyo bateraga abaturage ba Zakivumu n'utundi duce twinshi dutandukanye. Bakanyaga inga bakica n'abaturage bagatwika n'imihana. Kugira ngo babaneutralize nuko babasha kutwika bira birindiro byabo bakabyigiza kure, kandi kubyigiza kure nabo bigiye kurekera batangiye kugira gute guhunga. Birumvikana cyane. Yego. Reka dusereza ngaya makuru yagize kuri isaha. Yego. Ndagushimiye cyane Nikora, nshimira none abanye natwe muri amakuru yaragize kuri iyi saha tuvugana. Mwakoze cyane muratandukanye. Nitwa Jabo Marashe hamwe na Nikora, mwese muhaye muronke. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.